I whakakanohitia atu te mātāwai ki mua i te rōpū ngā oho whakaari mo te wā tuatahi i te rānei. I tai atu te kai hautū i te mātāwai ki te kōrero ki ngā oho whakaari i tā rātou hui ā tau. He maha ngā pātai i karawhiu atu ki aia. Hei aha, hei whakautu mana. In 1965, two little boys dragged their suitcases up a long drive of trees. I rongo ai te nākau o te tiamana o te mātāwai, mātanga pāpāho hoki, i te taumahatanga o ngā mahi ka kawea e ia, rāwa ko te kai whakahaere matua o te māngai pāho. We've been lucky to now be given the opportunity to give voice to this industry. Nā Shortland rāo ko Larry Parr te mahi whakaraura i te reo Māori, whāngai reo Māori hoki i roto i te ao pāpāho. O te ka hai whakahiko i tonu, ko koutou e pupuri nei tēnei tapu e titro nei ki tēnā kanohi whakaari a tātou ki te ao. Kei roto kei o koutou ringa te whakatūturutanga. Hoi no tāku e whakarite kia eke. I'm really pleased that all of that expertise as a reo speaker, an educator, a broadcaster and an activist is being brought to the helm of Mātāwai. I whakakao mai ngā kai pāpāho, kai mahi kiriata hoki i te hui rua te kau a ngā ho whakaari. He ingoa i te paena e Shortland mō te rōpū kua tūhei māngai Māori i roto i na mahi kiriata mō ngā tau rua te kau. The numbers of Māori who have access to the reo and knowledge of tikanga that has come through radio, television and film is growing exponentially. So we have to maintain that, but we have to keep our independent industry safe and sustainable. Kātahi nei te ao kiriata, te ao pāpāho hoki ka kitea i ngā huapai o ngai Māori. We don't want to be the ghetto of broadcasting in this country. The funding has to be adequate and we know after 20 years that it is beginning to work. Kei te kōkiri ngā tūwā papa pāpāho, kiriata hoki, i te āhua o te kapo i ngā pikitia, me te reo ka kōrerohia. Ko tā te mātāwai ki te taha reo, ka noho haipapa ko ngā rōpū mātauranga, e whakaako nei i te hunga pāpāho. Ka haereo ki tō koutouranga tira i roto i te kāhui minita, ka mea toi ki aia. Kei te he te mahi mai a te rātari, a te rāwānanga, e koreke e ki te a mātou kai pāpāho, tētahi piringa, tētahi whakapakaritanga, mo a rātou mahi i roto i tērā o whare. Whakatika i a tērā whare. Ko rātou nā kanohi no nanahi, kai konei i tēnei rangi, ka tuku mana kanohi o wēnei rā, kia kaue ake mō a pōpō. Pe ata Melbourne, te karere.